Hello guys, so manike first day iso moram salam jana di ase. Aji to moi ekta vlog loi na aibo itu ki ase kule to. Ke bishim Konyak Baptist Church day mass wedding loa. To ida family na loi ase. To itu dikhai dio de. So manu pa ga kilo de sau koina. First day jana di ase de. Namai reception doi da ase. Ye te kun la ase kule. Sang moi and Punglei tajun laga reception jete ase aro ifale ekta ase etu to lead non aro temkha tajun laga reception ase enaka ase boyole la teita ase church bahar de ite photo booth ase te photo kicho aro yate bi ekta banai ase banai khatam banai wedding ceremony kan piche de ase se dikhai thabo and otai morning devotion loi to devotion loi nai ina program suru hobo Tao yen như bóng ngược trời Otai morning Deacon board staff kan chamagana break ro kana gawo ina thagi achibi ina thagbo ina hi wedding ceremony do ina suru hobole ase koina janai ase de the first we are hobo niki office bi alap khali khali thanda office now is ami ala cheers chukita ase dai do ki kai jani tai ekla lopai Open Kim Yanang Pen Wang Ye Mei Wan De De Wa Nang Cheng Wang Pong Pong Wan De De Wa Nang Cheng Ngoi Ke Lucky Bang Meta Wa Nang Cheng Yong Wan Te Nang Cheng O Nang Wang Dang Jinda Sao Sang Bu Jina Sayana Nan Ha Bu Jina Men Ki Ngo Bu Jina Wang Dang Jinda Ong Lak Jiji Hayang Bu Wang Dang Jinda Ading Lak Palan Ong Lak Sayana Hayang Bu Ading Lak Palan Yomo Now Ding Ma Ading Lak Palan Ong Lak Sayana A faith that does not lie Daman Ading Lak Uma Now Le Yenang Lak Wong Bong Sayana Iman Jinda Wang Dang Jinda Wang Dang Sayana Daman Ading Lak Bu Kawanga Ko Ong Geng Bu Ling Bu Hokla Moilana Sayana Hayang gue, damana ading laku kawang leng yoku alam chang wanang sainang. Hayang Bible mahadawa akan lem nyan wanang. Titus Hebrew hayang hadaw lungdan. Numbers 23 verse 19 mahadaw nyan wanang. Kawang kadalan kia ngawlek ibana yiji sa tumayong nyan wanang. Daman ading laku kawang ngawlek ibu kawang yiji sa Bible nyan wanang. Ada jina kawang de ading lapalan Moilan, kawang sensar balan moilan, ngau ding mengolak bumbung, ngau lay gila bumbung se tamana ada na ngiyong na. Konyak Baptist Church, Montown, mass wedding daidam, achal nokem bu daidam wama dainam. Teman hai Mr. L. Ponglei Konyak, Miss Sangoi Konyak ini, hayang Mr. Temkha Konyak, hayang Miss Linon Konyak ini, acau nokyam bu daidam. Ada mass wedding daidam uyan usin payok tege, muilan manok menme, mongmaya one yanang. Ibak moi bukie, sa teman pay, nyamyan yulan pay ibak mola.
Nan Sothak. Used to dream and whispered words and promises so grand. Writing phrase, silver line, drawn by another's hand. But then I found different kind of quiet, strong and deep. Love not built on words. A safe place to land. I can say I feel so calm, knowing who you are. Steady flame. Ham chile ka wanga ka dok nyu da ka kan bua yoi yen. Au yen ida atingla lakai yamala hayang boy chindebu yen ngolak chine ye yoi ham pa. Ka wanga ka ta nyu halan to man kan bua without measure. Ipu yenang kan bua ada matamana ngina. Tau chine ka wanga kan bugai e halum hayang e. Hayang ayan iba Jisu Krista teman kan bugai e yen tampil na to hayang e. Tau kema ading ba kan bu soko natani ba me. Hado kan bua ipu yenang ba kan bu ba na nang la fokong. Achau ba ma chinga chepa no kem lak chine ngi yak cha ye kap lak chine se dong na. Tau nanga e achau ba ma kum phang na. Asako na nang lak chine. Tani ma pa ya na. Mai ngoya sau shi ngoya. Hak nyu na myang ya. Tui nan ngoya. Tak myang hat yang ngoya. Hayang mai ma bu ya fan ngoya. Nyak ken bu mong ha bu ai lai man bu fai. Li bu ya na mantam mantam. Kawang ba achau ngau kham ki ngolak chingna dawe nang de chan bu fan. The brides sa nyamya ni numia afai do boy ha do ki chen bu ha do hayang yoi yakapong bu nyam ti da lai do. Follow up to me. Kawang hayang pumai nok si song dawe nanga e achau ba ngau kam phang na natan na mang lak chine tinyi ma bai ya na me ngoya sau shi ngoya hak yu na mang ya tui na ngoya tak mang hajang ngoya hayang mai ma bu ya fan ngoya nyak ken bu mong ha bu ai lai man bu fai li bu ya na mandam mandam kawang ba achau ngau kam ki ngolak chine dawe nam de chan bu phana sa siptet dai ba lak chine siptet ya pai lak chine se ibak ep na. Bless the ring. Hayang afai de boya adokia. Chando. Nam de dawa hado siptet a tumni pa ma kan bu hai ngau ting ma ching chip yang bu phau ayong chane phanam. Hayang akan hai mong hai tui song dawa nam de e silak se apa aha achau ya ha ka bong man Krista hayang bumanok si song chan bu phana
sa nyamyawan nomana yui nyamtiba yaklan me setat ando hayang afaida buya happy chando. Bless the ring and repeat after me. Nangda tawa hatau setat demi pama kan buhay maudin ma cengcit yang bu fau ayong jana fana hayang akan ay mong hay tuy show ma tawa nangda i silakse apa ya acau kawangan ma Krista hayang umayok si show ma tawa chan bu fana. Krista yang aku menok si Shoma sa imnia cheng chipu ya budang ma ya panyanga hayang aku ngau amai de minister ada pa dambu bong tanga teman fai phonglei hayang sangmoi apa ya achau ka pamun na sama baya sako natan husband and wife na saya tenang hangiba kawanga sepesadam tauba kata yang ada. Teman fai kawang si sungai ceng cepat ya budang ya panjang Kemka ayang linon ada Krista umano anjing ada bu minister ca ya panjang apa ya acau kawangan me saan ni seko hayang natan husband and wife na saya tenang hangiba kawang saya natan tawa kata ya natan kneel down for prayers. Yup bagian ini. Wedding lili open buah buat bunai dong orang bagai tadi lepu channel tu terlaya channel channel tenang lagi pengawalan itu di channel tenang hari ini yang baru di dalam ini program imaginaisi har nale kita nazamo karni naruki kita channel dia se Tani lancas. Aci laga video ke saya na enjoy great aku na great so mang nu ke saya dia kan thank you deh next time lok bye bye.